Bonjour zami yo, bonsoir, comment ni? Ça qu'a fait, ça qu'a bay. M'te di nou sa, m'te di nou tap gen koze nan men nou jodi, a wabon? Tap gen koze nan men nou jodi. Se koze na fe, se biou chak jou. Bay ban nou lot yo la pou nou enjoy kon nou. Pa bi abone, partager pou mwen. Pou nou ti like, s'il vous plaît. Ase na fe koze, fò lot moun fe kob. Fò lot moun fe kob, partager men. Partager. Malge m gitan nan travay mwen la, normalman m oblije fey pou nou. Aye sa nou gen pou jodi yo la zami, men yo. Aye fe koze, aye tue moun. Aye tue moun zami. Se nou ka fe koze yisit. Deje bili ye. Mwabon? Si nega te ala bode pe. Te ala. A lot kote. Men yo zami. Men yo. Ok?